ngike ngezwa ke into ethi ke ama stats akhombisa ukuthi depression ihlasela kakhulu abantu besifazane kodwa lento yokuyibulala ihlasele kakhulu abantu besilisa ithini into lapha ungithatha ungibeke esithombeni ngiyawubonga kakhulu lo mbuzo absolutely uphendule kanje lo mbuzo yabona ama stats lawo into ayithathayo umuntu osuke se-diagnosed with depression okay so umuntu wesilisa fanele sinake izinto eziwuthula isystem esiyisebenzisayo ukuthi sidiagnose umuntu ngedepression iDSM yabo siyazi ke ukuthi umuntu wesifazane odila nedepression uzoba nama symptoms ahluke kakhulu nomuntu wesilisa odila nedepression yabo umuntu wesifazane uzoba phansi mhlambe kube khona ushintsho mayelana nokudla kwakhe nanokulala yabo izinto enjalo mase uyabona ke ukuthi hayi mhlambe asithi assess la idepression yes umuntu wesilisa yena akufani into ayenzayo ke yena umuntu wesilisa unenhliziyo encane uyayibona leyo nto ugcine nje usuyithola ususeparate kakhulu from laba baseduze kwakho whether isemndenini abangani izinto ezikanjalo okunye futhi okwenzakalayo engicabanga ukuthi kuyasilimaza ezamadoda kakhulukazi la eSouth Africa ukuthi mase sesidila nawo ke ama symptoms e depression senza lento le ngesilungu ekuthiwa siya self medicate so sithola indlela yokuthi thina silaphe thina singayi mhlambe kwabantu odokotela bangasisiza la silapha kanjani ke silapha ngendlela egcine zisilimaza kakhulu nasemndenini futhi siyalimala lapho ngoba silapha ngotshwala silapha ngensango yabo ngoba asifuni ukudila nakho lobuhlungu lobo so ungcono sithi ukukhohlwa kancane sigcine sesirelya kakhulu ke ebhodleleni